Muraho neza abakunzi ba Ruco TV mugire amahoro y'Imana mwese aho mwerere ku migabane itandukanye igize ino si ya rurema dutuyemo, abari muri Afurika, Europe, Amerika, Aziya ndetse na Oceania, mwese turabaramukije twifuriza kugira ibihe byiza. Abari mu gitondo ni mwaramutse, namwe abari nimugoroba ni mwiriwe. Uyu munsi ni tariki 21 z'ukwezi kwa munani mwaka wa 2026, aho tugiye kubagezaho amakuru agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turabwira uko Minembwe bavyutse uyu munsi wo kuwa gatanu itariki 21, hanyuma turaza gukubitira hariya mu Rugezi tubabwire uko byifashe kuko ejo umunsi w'ejo indege za leta ya Kinshasa zahateye ibisasu hariya mu Rugezi kuri Mukoko ndetse na za Nyaruhinga, naho hirya haja agana kwa Murima hose indege za mu bwoko bwa drone leta ya Kinshasa ikomeje gukoresha ibuza abaturage amahoro kubica ndetse no kubasenyera. Turakomereza amakuru yacu hariya muri teritware ya Fizi hariya za Kananda, aho bivuga ko hari abarundi benshi bahatakarije ubuzima ku munsi w'ejo, bakomeza gufosinga bazamuka kugira ngo baje kugaba ibitero kuri point 0, ariko point 0 yabaye ibamba, yabaye Nyabihanga y'abarundi. Makuru yacu turaza kuyakomereza hariya Buvira, mujyi wa Buvira tubabwira uko bimeze, hanyuma hariya za Kamanyura ndetse na za Katokota, aho ngaho za Rufunge, za Ruberizi ariho ingabo nyinshi z'ubwoko bwose ziri standby anytime zishobora kugaba ibitero. N'ubu nyine tukashobora kuva muri studio kera zamaze kugaba ibitero kuko zarabaye determine, zaje zije kugira ngo zize kwangiza ndetse no kwica abaturage bari mu Kamanyura ndetse na hariya za Katokota. Turakomereza n'ubundi amakuru yacu hariya za Walungu. Nimugoroba twara tubabwiye ko ari Shabunda, ariko ni Walungu, aho ejo leta Kinshasa yagabye ibitero ikoresha za drone ndetse n'intwaro zikomakomeye mu baturage. Rwose abaturage bahatakaje ubuzima ni benshi, ibintu byangiritse ni byinshi cyane, bintu leta ya Kinshasa ikomeje gukora bibi cyane kandi bibangamiye abaturage. Nanone turaza gukomereza amakuru yacu hariya Kinshasa, turasoreza ku makuru ya Martin Fayulu, umunyapolitike uyoboye iriya C64 irimo kurwanya na leta ya Kinshasa kudahindura constitution. Amagambo yagiye atangaza arimo urwango ndetse n'amacakubiri menshi cyane. Nanone harundi mutwe wa mwiyamye cyangwa mwamaganye witwa Mouvement M64 Mouvement non armé, nabo bagerageje bamucyaha rwose, bamubwira ko ibintu yakoze atari ibintu byiza bibereye abanyapolitike bo muri iki gihe turimo b'abakongomani. Rero nabo turaza kubasubiraho tubavuge uko baje kubivugaho. Aya makuru n'ayandi tugiye kuyarambura mu kanya gatoya, turarika kuza kuyakurikirana yose uko yakabaye kugira ngo amakuru yacu uze kuyumva neza. Pana barya baza basoma titre gusa bagahita bandika bagatangira kera gukritika cyangwa kunenga, uzamumva ugere imbere, biriya biri kuri titre biba bitandukanye n'amakuru ari imbere. Rero nanone wewe utarakora subscribe turakurarikira kwikanda kugira ngo amakuru yacu azajya kugera ku gihe kandi mu buryo bukunogeye. Rero reka tutangire amakuru yacu dushimira cyane cyangwa tunaramutsa abantu bari mu misozi miremire y'Imurenge hariya mu bibazo mwirasaniro, hariya mu kaga bashizwe muri leta Kinshasa, bahagarara mu gihugu, bahagarara muri gakondo, bahagarara ku izina ryabo ndetse no kwizima kugira ngo umwanzi ataza kubanyuza mu ijisho, ndetse babifashijwemo n'ingabo zatwirwanya ndetse na M23. Abagabo b'intarmirwa bavuze ko akarere cyangwa uriya bwoko ugomba kubamo hariya kuko n'Imana yaje kubaha, irababwira ati muzobaha no kuzokeza isi irangi. Amadubu n'indare zasarambwe, rwose muri abantu b'abagabo, muri abantu beza, muri abantu tutobona uko tubavuga pe, mwakoze imirimo y'indashikirwa itashobora abantu bose. Mwamenye amaraso ku bw'abanyamurenge bari aho ngaho, mwamenye amaraso ku bwa Kongo ndetse n'abakongomani bari mu Minembwe. Niyo mpamvu n'uyu munsi Minembwe igituwe ku bwa leta ya Kinshasa cyangwa bwa Gisegedi ndetse na Evariste Ndayishimiye. Iyo Minembwe iba iri amatongo, iba yuzuyemo imbwebwe, niko bari barapanze rwose, bari bavuze ko bagomba kwirimbura
bakazana abandi bantu basha bagatangira bakabigisha uko bazabaho ngaho n'ibindi ariko amaduni itarizasarambwe baravuga ati ibingibi ntibishoboka, ntibigomba kubaho tukiriho, ntibigomba gukorwa twebwe tugihumeka uyu mwuka w'abazima, wenda bizakorwa twarashize, ariko mu gihe tukiriho duhumeka nta mwanzi ugomba gukora ibyo yishakiye hano mu Minembwe. Rero leta ya Kinshasa na leta y'u Burundi n'abandi bose bafatikanya FDLR, Mercenaires, Wazalendo na Gumino barakumiriwe mu Minembwe. N'ubu nyine Minembwe iratuwe imeze neza. Muri abantu b'abagabo kuba Minembwe ituwe, kuba Mikenke hari abaturage, kuba Indondo yose ituwe, kuba Rurambo ituwe, ni ku bwanyu, kuba Bibogobogo ituwe ni ku bwanyu. Mwabigize mu ruhare, mwarahagurutse, mwararwanye, mwarapfuye, mwarakomeretse, mwataye ibyanyu, abana basize amashuri basiga ababyeyi babo ari nkewa, baravuga ngo tugomba kudefendre ubu bwoko bukazabaho neza kimwe n'abandi bakongomani bose. Uko niko kuba intwari, uko niko kuba abagabo, uko niko kuba mbese abakombozi, mwabaye abakombozi b'abakongomani, nuko bizifashe. Rero Minembwe uyu munsi babyutse neza, no munsi wa gatanu, aho abantu bose barimo kwikorakoranya ngo baje mu isoko. Munsi wa gatanu hariya abanyamurenge bose ni isoko nkuru iri hariya, kandi arabagiye wenda batumirwa udufaranga hirya no hino, nubwo tugoye kubageraho, bigoye cyane, ariko iyo babashe kutubona uyu munsi baje guhaha mu gatanu. Mu gatanu niho bakura umunyu, niho bakura isukari, niho bakura isabune, niho bakura amavuta, niho bakura imikirato, niho bakura isimisi y'amapataro ndetse ibindi byose bakoresha umunsi ku wundi, ndetse n'imboga n'ibindi byinshi bagenda babigura hariya, nk'ibitoryi, ibindi byose ibiryo babigura hariya mu gatanu, kuko niyo soko ihari nini imwe rukumbi iri hariya mu Minembwe. Hari izindi zirema mu Mibyizi yo ku Cyumweru ndetse no kuwa kabiri hariya muri centre, hariya mu Madegu, ariko umva izo ngizo ntiziba zihuriyemo abantu benshi, ariko iyi ngiyi bayihuriyemo abantu bavuye za Kundondo, za Kipupu, za Cyohagati, za hehe, abo bose babaje kurema isoko hariya bazanye ibintu. Rero abanyaminembwe bakaza kubisingirira hariya. Nuko byifashe mu Minembwe, babyutse neza, babyukanye amahoro, babyukanye umutekano, bamerewe neza rwose, nta kibazo. Nubwo hari ibyo babura byinshi, ariko kandi icy'ingenzi byo baragifite n'umutekano. Ni ukuvuga ngo barabura ibintu byinshi cyane, ariko icy'ingenzi icyo umuntu wese yakwifuza baragifite, kuko umutekano, bararyama bagasinzira. Nta mazu bafite, amazu yarasenyutse yose. Bamwe bari mu bitunda, abandi bari hanze, abandi ntibambaye, bambaye ubusa, abandi ntibafite ibiryo, ntibarimo kurya, abandi nta birato, ntaki. Ibi byo ni byose ni ibintu babura, ariko icy'ingenzi cy'umutekano cyo baragifite, kandi nicyo cy'ingenzi. Ibindi byose bazabikora kandi bazabibona, ariko umutekano niwo wari warabagoye, niwo wari ugoye. Rero kugeza amasaha Minembwe barawufite, bararyama bagasinzira, baratembera, uragenda igihe ushakiye. Nubwo hariya bahasize ibisasu byinshi cyane birimo guturikira abantu, hariya kuri Karongi, mu Rubemba, Igakenke, hehe, Barundi bahasize ibisasu byinshi cyane mu buryo birimo guturikira abaturage, ariko ubuyobozi bwa MRDP, ubuyobozi bwatwirwaneho, barahagurutse kurwanya ibyo bintu rwose. Bageze aho bagenda batwika imisozi, bageze aho babuza abantu kugenda bazerera, baragenda bakora imiganda hirya no hino mu rwego kugira ngo barebe ko ibyo bintu byose byavaho. Ibindi barimo gukora hano Minembwe, ko barahinga, ko barasana, ko baragira gute, ubuzima bwa buri munsi burakomeje, ko barashaka, ko barashakwa, ko barakwa, kwa kundi gusanzwe abanyamurenge n'ubw'inka zashize, ariko baraterateranya izihari bagakwa. Ayo niyo makuru ari mu Minembwe rwose. Turaza kugera ku isoko, tuze kubabwira nimugoroba, turaza kubabwira uko ku isoko byari bihagaze, uko uyu munsi ntirarema, ariko nituza kumenya uko byagenze hariya, nk'uko cyane cyane mu biciro, turaza kubabwira uko bihagaze ku isoko uyu munsi. Ayo niyo makuru ari hariya mu Minembwe centre. Ahandi ni hariya ku mirongo y'urugamba za Kabanjo, Mwanza aracyahari, ararunze, aradepye,
aradepye hariya mu kabanju umwanzi mwinshi cyane n'ubu nyine niyari gusa ataragaba ibitero n'ubu nyine aracyari kurebana n'amadubu ntawe uzi icyategereje n'igitumye adatera ntibizwi ariko icyo mbabwiye nuko umwanzi ahari kandi n'amadubu nayo arahari mu Gashasha nuko kujya twababwiye nta kirahinduka barahari mu Gashasha kuri Nyabibuye mu Gisanga za Rebera hose Zabumba hose n'ahantu hari umwanzi mwinshi cyane urekereje kugira ngo agabe ibitero Minembwe aho reka nuko bimeze. Hanyuma ku munsi w'ejo mu gitondo mu saa 11 umwanzi yagabye ibitero akoresheje drone kandi akoresheje drone z'ubwoko butatu CH4 ya yindi imwe yatangiye kuva kera hariho ziriya za kamikaze n'izindi ngo ni za KT6 izo zose barimo kuzikoresha hariya muri Mukoko ndetse na za Nyaruhinga ukagenda no mu Rugezi ku munsi w'ejo barazikoresheje izo ntwaro zose mu rwego kugira ngo bice abaturage b'abanyamurenge bari hariya ngo bareko bihorera ngo ku gitero ngo cyabaye Ifizi. Gitero cy'Ifizi ni ngaho cyashegeshe ingabo z'abarundi, cyashegeshe leta y'u Burundi, cyashegeshe leta ya Kinshasa yobowe na Tshisekedi Chilombo Antoine Felix. Uwo nguwo icyo gitero cyabakoze mu nda, niyo mpamvu bavuze ngo bagomba ngo kwihimura. Kandi icyo gitero twibutse ko atari igitero cyagabwe na AFC M23 twirwaneho kuko bo bahakana ko bavuga ko batagira drone kandi mu by'ukuri ntazo bagira. Bibaza kuzigira ntago ziriya drone za leta ya Kinshasa zari gukora biriya bintu zose zakoze mu Minembwe kuko zakoze ibintu bibi bifatika, zishe abantu ziriwe zica n'abandi. Ariko iyo baza kugira drone nabo bariko barazikoresheje ariko ntazo bakoresheje. Rero mu gihe batazikoresheje ico gihe n'ubu nyine ntaho bazikuye. Leta ya Kinshasa na leta y'u Burundi abashanshuro bakoreshaga drone zabo barapfuye hara kuri .0 ndetse na za Ruhinamafi bamaze gupfa bazana noneho niba ari ababembe barimo kuzikoresha dore ko babyigambye ngo bagiye kugura drone bakubitaho cotisation bashiraho na komite yo kubikurikirana. Zishobora kuba ari izo bazanye ejo zikaba zaramaze abantu Ifizi hariya muri hoteli. Rero icyo gitero cyabaye gutyo nicyo leta ya Kinshasa yavuze ati tugomba kwihimura tukica abanyamurenge bari hejuru, niko kuza bakagaba ibitero za Mukoko, bakagaba ibitero za Nyaruhinga ndetse na hariya mu Rugezi. Ibyo byarabaye nuko byabaye ku munsi w'ejo, cyerekana ko leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ikuza cyangwa izamura ubukana ndetse n'umugambi mubi wo kumara abantu hariya. Umugambi wabo wo ku extermina ubwoko bw'abanyamurenge bakabumaraho bugashira bukibagirana n'ubu uracyabarimo rwose. Abantu ntitugomba kugira ikiturangaza kuko umwishi wacu utwica arahari kandi n'umugambi we ukomeje ntago yigeze areka cyangwa ngo awufashe hasi kuko biragaragara iyo leta nk'iri ya leta zibiri zifata zigasinya ko zigomba kumara ubwoko bumwe, bagahagurutsa intwaro zose zikomakomeye, bagahagurutsa amadrone y'ubwoko bwose, amasuko, ikajugujugu zose zo kugira ngo babashe kurasa ubwoko bumwe butuye ahantu bw'abakongomani butuye iwabo. Ibyo nibyerekana ko umugambi ugihari kandi mu kuba tuzi ko umugambi uhari natwe tugomba kuryama, tugomba gusinzira, tugomba guhaguruka tukirwanaho kuko niyo gahunda imwe isigaye. Ayo nayahariya muri Mukoko, leta ya Kinshasa na leta y'u Burundi barakomeza gusatira biriya bice bya .0 za Mikenke ndetse na za Rutsankuku, niho cyane bakeneye na hariya muri Mukoko ngo bahafate bongere bahigarurire bakuremo Minembwe. Iyo niyo gahunda yabo. Ariko amadubu arahari muri Mukoko, arahari muri Nyaruhinga, arahari kuri .0, arahari mu Rutsankuku, mu Mikenke, mu Gipupu, bahagaze neza, bahagaze bwuma. Nuko byifashe hariya. Rero .0 amadubu arahari mu Rutsankuku, Mikenke abaturage bameze neza, baragarutse. Ni ikintu cyo gushimira twirwana na M23, bakoze ikintu cyiza cyane kindashikirwa kusubiza abaturage mu Mikenke, bakaba barimo guhinga, barimo kubaka, barimo kuragira. Amasoko yaratangiye, hari amasoko abisoko yo kuwa 2 ndetse no kuwa 4 hariya mu Mikenke. Murumva ko ari ibintu bimeze neza. Gipupu abaturage batangiye kugaruka, za Rutsankuku abaturage bamaze kuhagera,
hariya muco hagati batangiye barahari abaturage bapfurero benshi ku Musanganya ku hagati ndetse no kukanihura n'ahandi hari abaturage benshi kandi bafite umutekano barindiwe n'amaduni za Sarangwe. Murumva ko ibintu bimeze neza, ibintu ntabwo ari bibi, bimeze neza rwose. Hari intambwe zirimo guterwa mu rwego kugira ngo bagende biyubaka ndetse no kubaka igihugu no gutuza abaturage mu gihugu. Abo ni abantu bafite vision y'igihugu cya Kongo, abo ni twirwaneho M23, AFC M23 twirwaneho ifite vision yo kubaka Kongo, nubwo umwanzi w'amahoro ariwe Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye bakomeje kugenda bawitambika, ariko FNDF uzagerwaho rwose pe mu minsi itari myinshi cyane. Ibyo tubabwira bizaba ukuri, bizaba impamo, ntabwo ari ukubatera igipindi, nta nubwo ari no kubazamurira amarangamutima, ahubwo ibi mbabwiye bizaba. Ko intambara ntago izagarukira Fizi, nta nubwo izagarukira Baraka, ntago izagarukira Uvira, nubwo Uvira mwumva yabaye bamba, ariko ntago umwisho w'intambara ari Uvira. Umwisho w'intambara ni Kinshasa, kuza gukuraho uriya mugome w'igihugu, umwanzi w'amahoro, umwanzi w'abakongomani ndetse na Kongo, umwibyi wamuze umutungo w'igihugu ariwe Tshisekedi. Uwo nguwo niwe iyi ntambara irimo kuvizya. Yahunga atahunga, wenda azafatwa cyangwa apfe nadahunga, ariko iyi ntambara izamukuraho. Niko bimeze, nuko byifashe. Indondo imeze neza, iratekanye, nubwo twumva ko hari ibitero birimo guteganwa hariya hasi Uvira birimo kwitegura kuzamuka, ariko tubihaye karibu rwose, bazamuke bemye. Abasore b'amadubu barahari, barabategereje hariya ku Ndondo, hameze neza kugeza amasaha, nta kibazo na kimwe gihari. Za Rurambo nayo nuko imeze neza. Ingabo za Isaac Nyamibwa Colonel zihagaze neza hariya muri Rurambo, nta kibazo na kimwe kiriyo. Hariya Kananda ho ni muri territoire ya Fizi, secteur ya Mutambara. Kananda ni muri secteur ya Mutambara, je pense secteur ya Mutambara. Hariya haravugwa amakuru y'ingabo z'u Burundi zari zi mu makamyo ziva Baraka zizamuka zizerekeza hariya ku mirongo rugamba za Rusuku ndetse n'ahandi ya Mutambara. Izo ngabo zaraje rwose zigenda zidaye ngana amakamyo y'umweru zirukanka rwose, zizi ko zigiye kugenda kwica abanyamurenge ruguru hariya mu Minembwe. Zigeze i Kananda ibintu byazibayeho nabo kweza amasaha ntibabimenye. Reka tubwire Evariste Ndayishimiye ndetse n'abarundi, abayobozi b'abarundi, mwabayobozi b'igihugu cy'u Burundi, mureke kwicisha abarundi. Abarundi nta kintu barimo gupfa hariya, nta kintu barimo kwicirwa hariya. Tuzi n'amakuru ko amafaranga mwahawe Evariste yariye yose nta kintu na kimwe yasigiye, n'abasirikare mu kugwa ku rugamba ndetse n'abapfakazi n'imfubyi. Abarundi barimo kumena amaraso hariya. Ari amaraso y'abarundi si ngombwa mu gihugu cya Kongo. Kongo ikeneye amaraso y'abakongomani bonyine, ikeneye amaraso y'abakongomani bonyine. Iyi ntambara yakomejwe na Evariste ku bwa Tshisekedi n'abakongomani, intambara kuba yararangiye, ariko kubera ko uwo mugabo wanyu yayivanzemo, yakomeje kurambirana kandi irimo kwica abarundi n'abakongomani. Mwiyegeranye abarundi, mubuze uwo mugabo kandi niyanga mu murase mukure, kuko nta byiza arimo guteganyiriza uburundi habe n'ikintu na kimwe, kuko n'igihahiranda nirusahurira mu nduru, aho ahavuze induru niho aja kusahura. Kongo irimo ibibazo, nawe yinjiyemo agiye kwiba no kwica no gusenya. Uyu mugabo rusahurira mu nduru wanyu mwamubujije, yanga mukamurasa mukamukura ku butegetsi, mugashira abantu bakeneye Burundi. Ukuvuga ngo kuvagiyeho nta kidarakorera Burundi. Burundi bufite ubukene buhagije, haba ku gitoro ndetse n'amafaranga. Ibibazo byarabaye, nta modokari igitembera mu mujyi wa Bujumbura, nta kintu na kimwe kikorwa hariya kubera ubukene yateje igihugu. Yafashe ubwenge bwe bwose n'ibiki byose abisuka muri Kongo. Amaze kugera muri Kongo ibagirwa igihugu yatorewe kuyobora, ibagirwa abarundi bamutoye kugira ngo abayobore, abafashe mu bibazo. Ubu n'ubu nyine murumva uko bimeze, ntago byoroshye kugeza aya masaha mu gihugu cy'u Burundi. Rero abarundi ejo barapfuye, biko bivugwa hariya i Kananda, barashwe n'igitero cya drone. Ikamyo kirazifata kirazisibasiba, kizihindura ifu, kizihindura amakoro.
ikamyo zuzuye abarundi no ku mutwe n'ibikoresho byabo, arizo kamyo, ari abantu bari barimo, ari ibyo bikoresho, nta kintu na kimwe cyahasimbutse. Aho ngaho ni hariya Kananda mu gihugu cya Kongo, aho ngaho ni muri teritware ya Fizi muri sektere ya Tanganyika. Aho ngaho niho byabereye. Ngahe nuko bimeze, andi ni hariya y'Ifizi, ni kuriya byagenze. Tukomeze n'amakuru yacu hariya mu mujyi wa Uvira. Havugwa abahungu b'abanyamurenge babiri bo kwa Nyamusaraba Koboyi bamanutse hariya ngo bari bamerewe nabi cyane, batotezwa, bakubitwa, bagira gute, bapfa nabi, baribwa n'inzara, bicwa. Baravuga tereka aha bibi birarutana, reka tumanuke byibuze twicwe na mayimayi cyangwa twicwe na FARDC, hari wenda tworokoka cyangwa bakatujana indoro tukaruhuka inongoye y'uyu muhungu umunyagitugu ari we Koboyi. Aba bahungu bagize batya bavuye aho bari bari sinza mu mashamba, baba binjiye hariya za Gafinda ngo warutse ku gataka, batawe muri yombi na mayimayi. Mayimayi irabafata rwose, irabamanukana na za Karundu, irabafata. Niho yarimo kubasambishiriza. Sinzi ko babagejeje mu buyobozi, ntawe uzi niba bagihari, ntawe uzi hari yabo, kandi nta n'uwo bakurikirana rwose pe. Sinzi ko hari umuntu wo kwitanga waje kubakurikirana, kuko biragoye hariya mu mujyi wa Uvira, nta n'ibivugiro, nta ki, ko Imana iri kumwe nabo irabarinda. Reka tubwire abasore bacu, mwa basore bacu mwe, mureke kwiyahura, mureke kwiyahura, muve muri ubwo buretwa bw'uwo muhungu, muza mucika muja muri twirwaneho, muve mu byo mwagiye. Kumanuka aho hepfo egare gupfa, udakwiviraho ngo bakwikire hafi, baje kukwikira Ndoro, kandi Ndoro murabizi ibyaho n'abarimo kugwayo barahari benshi. Rero mugume aho, mugumaho, mureke kuzerera. Uwo Koboyi na sebuja Nyamusaraba bareke kubashuka. Aho ku Ndondo hariho Colonel Munyamahoro uyoboye aho ngaho, baka komanda brigade. Mugende mwiyunge iwiwe, mwiyunge kwa Colonel Munyamahoro. Nibyanga mumanuke muje mu Rurambo kwa Colonel Isaac. Nibyanga mugende hariya muco hagati, muje za Kipupu, mugende muje za Pwenzero. Aho ngaho za Kipupu hariho ba Colonel Ngenda na ba Colonel Nitezeho, mujeyo. Muvaho, muve mu byo murimo mwagiyemo. Ko muracikira muri mayi yamaze abantu kuvingira myaka ngo mwicikiyemo, mwari munyuze aho ngo mwocaye. Mureke kwiyahura, mureke gukora izo betize, mureke guhatarisha ubuzima bwanyu, mureke kwiyahura, mureke kwita mu mwabo mureba. Uvira nta bukiriro bwanyu buhari, nta bukiriro bwanyu buhari. Nta bahungu rwose bakiri batope, urebye ukuntu barimo gushinyagurirwa na mayimayi, n'ibintu biteye isoni kandi bibabashe. Rero nuko bimeze. Abo basore bari mu mujyi wa Uvira barafashwe ku munsi w'ejo, barafitwe na mayimayi. Ntituzi niba babagajeje mu buyobozi, ubu nyine ntituza kubimenya, turaza kubivuga. Ariko hariya ho nta kurusimbuka rwose, hariya no gufata ijosi bagatemera ku gishito, nta bindi, ni ku giti, nta bindi rwose. Hariya n'umukezo gusa woroshe kuri bo. Bamaze ba nyina, bamara base, bamara bande, ngo umunyamurenge bo murengereza izuba, ntibishoboka. Akagara mwebwe murimo gushuka abana, mwebwe Kagara murimo gushuka abana ngo baciki bave mu bandi, aho kubatunganya inzira nziza, mwarabashutse mu bajana kwa Koboyi na Nyamusaraba. None kandi ko murabacikisha ngo bamanuke muri mayi, aho kubereka inzira banyuramo, basanga abandi baje kurwanira igihugu ndetse n'abakongomani, mukabaroha muri mayi n'ahantu ho gushira abana kwe. Birababaje, ariko nta kundi byabaye. Aba bantu no kubasengera kugira ngo Imana ibashe kubarengera. Kamanyura na Katogota zirararijwe, umwanzi rwose yarazamutse. Hari umwanzi wavuye i Burundi, abasirikare benshi bavuye i Burundi bashayo. FDLR nyinshi zimaze iminsi tubabwira ko hari abajenerali batatu bari hariya, uwo bita
General Bigirimana, uwo bita General Murwanashyaka, uwo bita General Nibagirundi. Abo ngabo bari hariya bamaze iminsi. Ingabo z'abarundi zirambuka umunsi ku wundi zambuka zirunda zidepa hariya za Ruberizi ndetse na Rufunge, zikeneye ngo kwita zitera zigafata Bukavu ndetse na za Bugarama n'Icyangugu. Aho iyo ni gahunda ihari, kuvuga ngo anytime ashobora kurwana. Ahantu bashinze intwaro zikomakomeye ahantu bita Kanganiro ndetse naho bita Kotongo, aho ngaho ni hariya za Plaine. Hanyuma n'ibindi biri n'izindi muri zikomakomeye ziri hakurya mu Bugarama i Burundi, mu Cibitoki hariya mu Cibitoki cya Rugombo hariya aho bita aho ngaho mu Cibitoki niho murabizi ko n'ubundi mu minsi yashize cyagiye barwana hariya zariko zibarasa ziri hariya mu Cibitoki zikarasa za Kamanyora. Izo ntwaro zirashinze hariya rwose zitegereza urugamba rutangira zigatangira kurasa abantu hariya. Nukuvuga ngo hariya ntabwo byoroshye. Hariho abasirikare benshi cyane b'u Burundi, hariho abasirikare ba Mayimayi, hariho FDLR, hariho FRDC, hariho abashanshuro batagira uko bangana ko baratagitinga kurasa Katogota ndetse na Kamanyora ngo bagakomeza bakinjira n'u Rwanda. Nuko niko bimeze hariya muri Plaine. Handi yavuga ibitero ni hariya za Walungu, aho bita Runtukuru. Ejo baraharashe cyane, leta ya Kinshasa yarasishije amadoro ndetse n'intwaro zikomeye kandi mu baturage. Murumva ko leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ikora amanyanga ndetse n'amabi. Reka dusoreze amakuru yacu hano rwose tubashimira mwebwe mwadukurikiranye, mwaduteze amatwi. Muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'abagabo rwose. Mukomerezeho natwe tuzabatenguha habe n'umunsi n'umwe. Mugire umunsi mwiza, abandi mugire ijoro ryiza.